Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntanasekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates ibhakabhaka loqhubeke njalo nokutakula okanye ke ukupromota abafana ke abancane from laphana ke isigaba esiphansi esigijima khona ke laphana ke kwi-disc challenge yalo ibhakabhaka. Udaba ke oluvelayo ke laphana ke kuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates ngathi ke usekhona ke futhi ke omunye umfana okulindele ke ukuthi ke ajime neqembu laphana ke i-first team kungekudala. Igama lalo mdlali uyena ke laphana ko Senram Dancing impela ke umfana ke udlala ngokukhulu kuyimisela kuyona ke laphana ke i-disc challenge yalo ke ibhakabhaka. Engicabanga ukuthi ke ikhona okumenza ke la athole ke ithuba lokuthi ke ayojima nayo i-first team. Impela ke esikhathini ke singangakanani sombona ke naye ke esejima nayo ke laphana ke i-first team, okusho ukuthi ke iOrlando Pirates ngingasho ngithi ke isimpromotile ukuthi ke ayogijima kuyona ke i-first team, okusho ukuthi ke laphana ke iskimu ke engasithola ke noma inini kuzona ke laphana ke ezimnyama i-first team laphana ke uSenram Dancing ogijima ke kulona ke ibhakabhaka kulaphana ke kuyona ke i-disc challenge. Udlala as a striker aphinde ke adlale as i-midfielder aphinde ke adlale as i-winger. Ikhono ke likhulu kakhulu kuyena ke laphana ke uSenram Dancing, umfana omncane loyana ke oneminyaka nje ewu-19 ke nje kuphela ke. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngu-update ngawo ke ama transfer rumors. Okwamanje ke ivideo yethu ke asibambe la, nisale kahle.